Notolo mingisi mngana lona FM ubuli nchumu handle ka kumina na wena se uhlangana inongolo kwa Afrika wa Vulavula ka mngana lona FM komba ndlela mina ni khalanga pet Mathebula ni n'wana smart wa jimo xitlango maxingetano wa xicecana makunele wa ndandatsi akwamkela mingisi ro meka nongolo kwa Afrika wa Vulavula uhumelerisiwa hi tatana Ncindani Eric Mavasa hi lava hi famba kusuka fika le ka awara ya mbirhi nhlekani lowu kwala ka mngana lona FM khenseli khensani na swa risima ingarivali man kosna jauke na monge msaba ya awara ya khume mbirhi ya vona mahungu ya ta landzela awara yan'we kambe nhloko maketa kona hi hafu ku bela awara ya khume mbirhi kwala ka mngana lona FM makomba ndlela ku jala Gauteng Mpumalanga Northwest ale Mpopo na uyikuma audio streaming ya mngana lona fm.co.za bukone buphirima we mile kwingwe na khensa swinene kumhlawula xitichi lexi tinjani timpfula kwala mga kotana ke kumbe ya ala kule ku tikeni sweswi hi la ku bulana va masipala wa Greater Tzaneen hi bulana na vona hi mhaka Mapula Mathonsi mi ta tsundzuka ri kwala moyeni hi ndlela yaleyo kasi hi ta tlhe hi bulana MEC Bioskop Makamu hi languteka timhaka leti ta ka-Dzumeri ivi tlhandla kambirhi hi tlhe hi bulana advocate Ntsako Baloyi hi bulana vona hi languteka timhaka leti ta mpfumelelano hi ndlela yaleyo kambe kwe na wena ku rhamba leswaku famba na hina ka timhaka tihi kumbe tihi leti u nga na tona ka 0860 0025543 kumbe kandziyisa rito ka 065 ni kandziya lalo ku se ni vuya na nkulukumba Neville Ndala kusuka ka masipala wa Greater Tzaneen hi twa ku va ri yini timhaka ta Mapula nako va n'wi pfuna njhani kambe sweswo hinkwaswo andakasi khalanga phet Mathebula eka Afrika wa Vulavula 12 to 2 musumbhunuku ku ya fika ra vuntlhanu hina hi rito eka lava ri pfumalaka Afrika wa Vulavula kuna ntungu lowu nga koho tatana Mhlanga a wo fambelana thwina timhaka ta xikambelo kambe wu fambelana ngopfu na swakudya leswi na swo swi nga hetelaka swi khumba na vo vadyondzi lava va nga langutana na swikambelo tanihi ndzawulo mi le ku languteni hi tihlo ra njhani ntungu lowu tikomba ku kha ku kandziya swifundza hinkwaswo a hi vulavula hi Mpumalanga a hi vulavula hi Limpopo a hi vulavula hi Gauteng hi vulavula hi KZN sweswo no sweleswo i mhaka leyi tekelaka nhlokweni ngopfu ni lomu a hi ri kona namuntlha loko hi vona vana va xikolo va khome swiphathana sweswiya swa ma-chips ho ti vutisa ku ri va nga va xave kwihi ke ku ri swi le ka xiyimo xa kahle ku ri swi nge va khomisi hi makhwiri ni swin'wana ke hi ku loko va tikuma va vabya eka nkarhi wa xikambelo u ya xibedhlele swi ta kavanyeta xikambelo xa wena so hi ri ka vona dyanani ntsena leswi ni swi tivaka ku ri swi huma kwihi hi ku hi xitalo leswi swi vonaka hi swakudya leswi swi xaviwaka lomu ya tindhawini laha hi kalaka hi nga ri na vutivi ni ku tiyisisa ku ri kahlekahle swi huma kwihi ke la a hi sukeli mhaka nje hi ku tisela vativi va ku hlelela yona Afrika wa Vulavula sweswo mingisi ro mngana lona FM komba ndlela inongona ku Afrika wa Vulavula tolo hi bule na sisi it's mani lava va nga hi bela riqingho tolo lava vito ra vona ni ta kota ku ri vula kahle okay sisi Mapula Mathonsi hi vo tshama laha a nkonko ati si va hehla leswaku masipala wu va tshike va tshama kusukela hi 1995 1995 ivi kusuka kwalano va xavisa ndhawu liya va yi xavisela nkulukumba Bill Rich Bill se vengeri famba mara va fambisa leswi andaka loko tatana Colin Mathebula tanihi mukhanselara va va tsarisi RDP se swi endlisa ku yini a hi vatweni va masipala ku va angula va ku yini hi ndlela yaleyo a hi amukeleni tatana Neville Ndala nhlekani mi amukeleli ka mungana lona nhlekani khalanga ni xikanisa vayingiseri wa Afrika wa Vulavula no ya khensa swinene Ndala na ku khensa ku patu lera ri le thava ha ri ze ri lunga hambi sweswi van'wani va nge ri lunge hi mhaka na swi tiva ku n'wa swi mi khumbi mara ha khensa ku ni tshemba ku na tanihi masipala mi tsakile ku se ri ze ri lunghisiwa patu leriya hawa hi tele swinene mani i mhaka leyi ka hi lwa ngopfu mara ku ri na project leyi a yi suka kwala Deer Park a yi ta helela kwala mara ho khensa ku sweswi patu ra fambeka se ku na mhaka ya mhani Mapula Mathonsi laha a nkowankowa a ti-C va nge ri va tshame laha kusukela hi 1995 vona na sesi wa voho va ze va tsarisana RDP se loko ka ku ceriwa ku ta nkulukumba un'wana a nge hi yena Bill Rich Bill a nge i xave ndhawu liya naswona ndhawu leyi xavisiwe kusuka ka masipala se ivi swi tisa swivutiso swo tala kumbexana hi sunguleni kwalani tani hi masipala mi tiva yini n'wina hi ndhawu leyi no ndhawu leyi a yi tiva swinene i ndhawu leyi masipala wu nga xavisa
yi xaviseriwa trust leyi nga the Hosi Family Trust. So hi yo leyi information nga na yona. Mara ni ta kombisa ku va ku xavisiwa ndhawu liya ku ve na process leyi nga tekiwa and xiboho xexo xi ya teka hi khansele ku va ku xavisiwa ndhawu leyo. Ku na process yo leha swinene yi katsaka na ku consulta vaaki. Maybe ni nga mi tlherisa ndzhaku nyana ni kombisa ku sesi of family ya vona i van'wani lava a va tshame ephakeni for swi nga ri nawini va susiwile voho hi vo va nga felela va nga humi. Lexi nga endla ku va nga humesiwi a ku ri ku lavan'wani va ve laveriwa tindhawu kwalaya Nkonkwa-C a va ri na maphepha ya laha Afrika-Dzonga. So ndyangu wa vasesi va huma eMozambique a va nga ri na maphepha vatswari va vona eka nkarhi wolowo. So a hi kotangi ku va nyika ndhawu because a hi nga ta pfumeleriwa ku va lavela ndhawu va nga ri nawini laha tikweni. Se va maphepha ya ku i va la tikweni leriwani hi yo mhaka loko ku susiwa lavan'wani va nga ta susiwa. A va nga ta kota ku susiwa because hi ta va nyika njhani ndhawu va nga ri na maphepha. And then hi le formal township le Nkonkwa-C laha hi fanele ku rejistariwa loko se mi nga ri na mapasi a ku ri nyana challenge a hi ndhawu ya vona sisi a ku ri ndhawu ya vatswari va vona a ni sure ku sweswi va ha ri koho vatswari but eka nkarhi wolowo a va te na vatswari va vona. Kambe a ni ngo loko mi fane mi susa munhu a ni tivi loko mi susa munhu mi ya n'wi komba ndhawu xirhangani i pasi loko mi n'wi susa loko a tshamela mi nga n'wi laveki. Munhu a n'wi susa a tshame ndhawini loko ya nga ri yena a nga tshamangi hi nawu hi nga n'wi laveli ndhawu. Swa ku lavela ndhawu ku va ku ve na process leyi katsaka court. So court yi nga ta instructa ku ri munhu loyi n'wi laveli ndhawu va koho vanhu vo tala va nga susiwa va nga laveriwi ndhawu. Loko u tshame ndhawini hi ka hi ku tsalela mapapila ku a swi le nawini laha u fostela loko se ku fika process leyi ya court ya hi byela ku loyi n'wi lavela ndhawu kumbe a fambi straight. A ko va nawu nge loko munhu o za a tshama nkarhi wo karhi mi nga ndli nchumu loko se mi ya n'wi susa mi n'wi lavela ndhawu a ko va nawu. A hi nawu ku na process leyi landzeleriwaka a yo byeriwa ku hawa loko u tshame ndhawu leyi wa i fanele i laveriwa ndhawu ani swi ya na hi nkarhi a no va sendela mapapila ku a mi tshamisekanga laha mi ta vona ndhawu to tala na hala ka Mkhulubuzi ni le Dana extension 2 vanhu va fayeriwe tiyindlu because process leyi nga landzeleriwa ku va kopiwa ku a ndhawu leyi va faneleke va tshama eka yona. Sesi na ndyangu wa vona va nga tirhiwa swona because a ni loko va nga koti ku laveriwa ndhawu mhaka i vahlampfa va tirhiwa swona ku va nga caciwi ku va nge vi na lava nga ta tshama kona. Se a hi yeneni ka leyi yin'wana yi nga fika yi va mahungu ve ri va na RDP. Va vula ntiyiso ka timhaka ta RDP leswi nga humelela i ku ku ve na ti-emergency houses lava nga languta vanhu lava lavaku tiyindlu va nga tshamangi kahle. Kara na ward committee va yile le ka Mathonsi loko va ya le ka Mathonsi va vona ndhawu va yi khirikenyana ma swi vona i 5 room leyi va nga na yona va languta 5 room leya yi khirikile nyana va vona ku okay lava na vo hi nga va hoxa ka list. Mara mi tsundzuka ku tiyindlu letiya hi nyika va Coxter lava loko se hi va kombe ti-beneficiary va fanele va ta languta ku i ntiyiso a ni ku na vutsotsi wo fika hi nyika munhu RDP loko va fika le kuma loro munhu na double story. So leswi va swi endlaka va inspectile loko va fika le va kuma loro ku na yindlu leya 5 room u nga fika ka RDP a tlhela ka yindlu yin'wana while ku na vanhu lava va tshamaka tizozweni va lava ma 5-6 ku ri 1 room i rhangisa vanhu lava nga na 5 room. Xa vumbirhi ku kumelelo a hi le ka vona ma vona. So hi ku ya hi nawu eka deeds office ndhawu leyi a yi le maviteni ya vona. So a ku na ndlela leyi Coxter va nga ta fika va aka yindlu eka ndhawu leyi munhu a nga riki na vun'wini bya yona. So i ti-reason timbirhi leti endla ku sesi RDP va nga akiwi. Leswi xiyimo xa sweswi i ku sesi loko vo kuma ndhawu alternative land hi laha va nga ta teka RDP liya va ya va akela kona. Mara laha va nge aki hi ku a na vun'winyi bya ndhawu na ku ku na yindlu liya ya ti-room tetiya ta 5. A ni swi twisisi loko mo ko vana va ta teka RDP va yisa mi vula yihi ku va na 5 room
5 room yi nge humi yindlu se leyi va yisako hi lexi xi kombisaka va na 5 room laha mutini laha ko nga ri na wini va tshamaka kona so mara hi ku i beneficiary a yi le ka vona kahle laha na ku va ka vona a ni le ka vatswari va vona a vo tshama na vatswari va vona so mara hina hi ri se loko va kuma xitandi kun'wana a ndhuneni kun'wana hi ta kota ku va hi ya yisa RDP liya va nga beneficiary ya akiwa kona hi ku laha a yi le ka vona a ve le nawini kambe va yi kuma njhani RDP va ri hapasi leri ri nga va tsandzisa ku va nga humi laya kumbe va nga susiwi laya a va fanele va susiwe kona se RDP va yi kuma njhani no sesi va helele va yi kuma ID ane mara laha loko ni hlamusela a hi le ka vona a ku ri ka vatswari va vona mandzi vatswari va a va nga ri na maphepha nkarhi luwa mara se a ni swi tiva na vona home affairs ku mapasi va helele va ma kuma njhani ya la South Africa eka nkarhi luwa ku tlhe ku va na van'wani va makuva va voho va nga struggle ngopfu especially vo matric va nga ri na mapasi because of reason leyi lava nga pfunapfuniwa hi van'wani ku hala tikweni mara eka nkarhi luwa loko va susiwa a va fanele va laveriwa alternative a va nga ri na maphepha so ku sesi maphepha se va helele va ma kuma njhani a no swi tiva ku va ma kume njhani mara ka sweswi maphepha va na wona sesi mi nga rivali ku ndhawu leyi a hi le ka vona no na mitwa leswaku masitolo lexi laha xi fikaka xi haka ko hi laha ka ku lava tekaka xiboho xa ku laha ku va na RDP kumbe munhu loyi a va na RDP va assesi yini ka sesi lava hi ku na milawu ya housing a yi pfumeli ku munhu a nga ya akeriwa RDP njhe handle ka loko ku swi tikombile ku i le ku hluphekeni kumbexani hi yo mhaka minkarhi yin'wana a va veka na milawu va ku i fanele a va ri na xitandi naswo a va tshami ku tlula 5 wa malembe loko ni mi hlamusela masiku leyi ni mi hlamusela ku councilor na ward committee va fanele va assessa mimiti leyi va vonaka ku ti-RDP leti va nga nyikiwa tanihi ward va nga akela vanhu vani loko va fika sesi va kumele 5 room leyi yi na ti-crack mantwisisa va yi identify as yindlu leyi as beneficiary ku va nga akeriwa mara va tiyindlu va cox loko va ta va yi va kuma ri a hi ndhawu ya vona xo sungula ya mbirhi ku na 5 room lero a va nyikiwa yi nga se tsariwa hi mavito va vona RDP leyi no va rejistariwile tanihi beneficiary but like ni nga hlamusela ku process leyi a ni hina hi nga kumbe ni khomele ntani kumbexana ni mi twi kahle hi mhaka ku ni kavanyeta hi xi lexi lavaka ku nghena xa mavhengela ni khomele ntani ni sungula ni hundzisa leswi khalanga pet mathebula eka Afrika wa vulavula 12 to 2 musumbhunuku ku ya fika ravuntlhanu la a hi sukeli mhaka nje hi ku tisela vativi va ku hlelela yona ina mulavuleri wa masipala wa Greater Tzaneen tatana Neville Ndlala tatana Ndlala kumbexani lexa xi ni kavanyeta xi sukini hi ku mi fike ka mathebula mi fika mi kuma ku hey a ku le ku tikeni ndhawu leyiwani swantsa hi va nyika RDP swi ri ku hi va na ka RDP ku laveka yini ku tsarisiwa RDP ku laveka nomboro ya pasi ku laveka stand number ku laveka swibumabumelo kusuka ka mukhanselara swi ya ivi ku ya huma nxaxamelo wa vanhu lava va nge tiyindlu hi leti na le ka mathebula ya ringanela hi ku hayi hi swi vonini ku va tshama demeni ivi loko se nkarhi wa dema wu ta fanele ku akiwa va coxta va ri hayiko a hi kona lavana va ringanelangi ku va nga akeriwa yindlu se ene va coxta loko va ta va te andhakalo hi ku mani ve ri ku ceriwile ka vona vo lo yimisiwa loko ku te luyange i xavile a ku ceriwi mukontraktara a cerile se mukontraktara a kombe hi mani ku famba cela lawani ku ve va coxta ve te hayi laya a ka ha ringanelangi okay tanihileswi nga hlamusela masunguleni ku leswi hi leswi a ku ri process leyi a yi endla hi mukhanselara na ward committee ya yena va langute situation ya ndyangu lowu mantwisisa so loko se va ta vinyi va project va nga va cox va fanele va endla physical verification na loko ve na complaint leyi nga humelela ya n'winyi wa xitandi lexi a nga na ti-records ta ka dis office i xitandi xa yena
a ya humelela swi boha ku va stopa process. a mi te ndhawu liya va lo tshama swi nga ri na wini a hi le xitandini se i xitandi le bootstrap ndhawu liya it's a business stand sweswi a ku ri phaka loko va tshama ane okay nkarhi wolowo wa khale a ni tisiya ku phanga phangiwa so lava nga phanga ya va tsalela mapapila va rhuri va suseteriwa tiphakeni hinkwawo ane lavo lo sala so phaka liya yi helele ya rezoniwa ya va business lo a nga yi xava u yi rezona yi endla business mantisisi ku na leswi va nge park closure so process ya koho ya na le ka va gazetting yi advertisiwa na ti-meeting hinkwaswo a sala se masipala loko hete process liya va xaviselana I think mali ya koho yi endla va ma 925,000 leyi a nga xava yona se yena i xave hi ku va tlhe va hehla na ku loyi a nga xava ndhawu leyi i tlha nyika vanhu switandi kwalaya i va nyika swilo swa business na vona laha ku nga hi vulavulaku ko it's a business stand ni vula swona xitandi lexiwani okay kumbexani data hi ta xi vona kunene se swi vula ku yini ku sukisela sweswiwani swi vula ku mani lava ku ndleka yini hi vona hi lava va na RDP leyi va nga yi kuma swi nga twisiseki ku yi asesiwe njhani ku va va na yona kambe va le ku jikajikeni na yona va ya yi veka kwe RDP lexi nga sala a va kumi ndhawu loko va kuma ndhawu RDP ta ya akiwa laha nga ta va kume ndhawu kona hi ku laha hi le ka vona ende process ya ku va susa laha a ya ha ri ya masipala ya n'winyi wa xitandi so hi ta vona ya va susa njhani ya khoto ya endla njhani hi yo process leyi ni nga hlamusela ku loko se a ye khoto loko va tsandzeka ku twanana ku rhurisana hi laha khoto ya nga teka xiboho xa ku a n'wi susa mara n'wi lavele ndhawu o njhani leswi vulaka swa ku loko se munhu n'wi susa tanihileswi ma hlamusela ku na malembe na hinkwaswo hi n'wi lavela ndhawu ma vona mara a wu n'wi lavela ndhawu automatically ku fanele ku va na xiboho xa khoto ene loko va na xiboho xa khoto swo tiyisisa ntsene ku a ku na nawu lowu nga tshama wu pasa kumbe ku na xiboho xa khoto lexi nga tshama xi va kona xi vulavulaka hi swona hi yo mhaka swi fanele swi haya swi ya fambisiwa a khoto a khoto nawu ri hambi munhu o ta tshama ka n'we hi khalanga mi n'wi tshika hi ta malembe yo karhi a mi na ti-right ta ku mi n'wi caca phela mi fanele mi landzelela process ya le ya khoto mantisisi so luya u tshamele although hi nga n'wi salela mapapila van'wana va rhurha ya sala ku va hi n'wi tshikile nkarhi wolowo ku fika kwala ku susa yehe swi lava xiboho xa khoto a wu n'wi caca ku na act leyi nga prevention of illegal eviction ma yi vona a yi pfumeleli ku humesa munhu njhenjhe i fanele i landzelela process a ni nge ti na swigevenga ni ta ku chuhisela i famba ni fanele ni landzelela nawu se swi vula ku nawu lowuwani wu ta fanele wu landzeleriwa hi bill loyi va nge ya nga fika a va susa n'wina ma ha ngheni helo tanihi masipala hi ku ndhawu liya nkulukumba luya i khome ve xi vitanani kambe xexiya deed of grant title deed so ye a fanele ku initiate process leyi ya ku va susa a nge va susi njhe ya fa kusukani i fanele a landzelela nawu walowo hi ku ya hi act leya se n'wina swisiwana swa tiko ra n'wina swa masipala wa n'wina mi swi pfuna njhani tanihi masipala n'wana loyi i xisiwana ku ya hi yena a nga na vatswari va tshama va tele kwalayani i tolo i vulavula hi timhaka ta i 2 room kambe n'wimi ri 5 room kambe sweswo i discussion ya siku rin'wana i xisiwana lexi xi nga hansi ka masipala wa n'wina mi ri yini n'wina hina hi ri loko kuma ndhawu hi ta ya n'wi akela ni nge a ni no tiboha leswi ngo kombisa ku loko i karhi hi tirhisana na vavukosi bya hina hi ta ringeta ku hi nga ka hi nga n'wi kumeli ndhawu kwala kusuhi laha va nga ta helela va n'wi akela RDP mara loko ka hi vulavula na yena because hi vulavurile before na yena a lava tinambara ta bootstrap ni n'wi nyikangi ni ta rhangi hi solva mathata ya hehe a ni swi tivi ku ti kuma kwihi mara hi ti kumile ni fonerile ni ta n'wi kombisa ti-process u va ni hlamusela ku yehe a va nge lavi ku ya tshama kule hi ku tifemeli ta vo ti kwala around so i mhaka leyi hi nga ta kota ku maybe ni nga hi tlhuvutsanyana hi vona ku na ndlela leyi hi nga va kota ku va pfuna hi yona mara u nga va lavela xitense kwala kusuhi va va lava laha so i process yin'wana leyikulu ya ku hi fanele hi vulavula na vona
hi vona ku nga va na xintshunxo ka mhaka leyi hi kota ku hi tirhisana na vukosi bya hikuva hi try ku va kumela ndhawu. Na khensa swinene sweswo hi swo hina hi tiva ku timasipala ti endla swona hayi leswi va nga tshaha khansela Lawrence Mathebula va kha va vula ku a va tingheni leswo va tingheni a ni tshembi ku tanihi mukhanselara swa fanela ku va swi vula sweswo loko ri ku i ntiyiso va swi vurile kambe hambiswiritano hi khensile swinene hi ta twa vona na n'wina ku mi famba njhani ku va mi va pfuna xisiwana xa hosi xi nga tikumela RDP xi nga swi tivi ku xi ya yi veka kwihi. Hawa hi ta va pfuna RDP va hlamuserile ku no loko mi kuma ndhawu hi kona na ti-allegation ta mukhanselara a ni must ka xilungu va hi set a ku na proof yo karhi no ti vulavulela a ni ma va twa va ri ku na 2 room mara hi yona 2 room loku nga le ko va ku ti vulavulela sweswiya mara hina hi ta ringeta ku va hi tirhisana ku hi va pfuna a hi nge va lahleli mavoko. Khensile Ndlala inkomo hlayiseka. Ku khensana inkomo valava a hi bula na vona i nkulukumba Neville Ndlala va hi veka ka hafu kupela awara ya 12 hi tweneni ku mani kosi na Ntsako kupela mahungu ya misava ya awara ya 1 ya tava ya yimisekini kusuka kwalano hi vuya na tatana Bioskop Makamu na leswi hi vulavula hi swona va swi tivi nhloko va ta hi pfuna kumbexana na vona kambe a hi tweneni ku mani kosi na tivarini mani kosi na tinhleka la a hi sukeli mhaka nje hi ku tisela vativi va ku hlelela yona. Imakumena rumone timinete ntsena kubila wara ya 12 nongonoko ya Afrika wa Vulavula ka Mngana Lona FM kumshani va hi swi vula kwala ku nongonoko lo a hi swi lavi ena hi swi rhandzi ena hi swi tsakeli ku ndla minjaka njekisano ya ku lwela vuhosi a hi endli sweswo sweswo i swa va ndyangu kambe ke sweswi leswi hi lava ku vulavula hi swona hi lava ku vulavula hi leswi un'wana wa vaaki a kombisa ku timhaka ta ku ri kumbexani Hosi Dzumeri va nga va kha va kandziyeriwa ka timfanelo ta vona se i tlha vula na ku i lava ku va MEC na va premier va ndlisa ku yini se hi la ku twa vo ku va ri yini hi mhaka yeleyo a hi amukeleni MEC wa timhaka ta matshamele ya vanhu kumbe tirhisano wa mafumele matshamele ya vanhu na timhaka ta ndhavuko eLimpopo MEC Bioskop Makamu tatana Makamu nhlekani mi amukeleni ka Mngana Lona FM. Enxikani Budpet enxikani ka vayingiseri va Afrika wa Vulavula enxikani eka vayingiseri va Mngana Lona hi ku angarhela. Tolo ku ve na nkulukumba loyi a nga vulavula ka xiyanimoya ni tlhela ni byela vayingiseri ni ku hayi mina MEC na swi tiva ku i muyingiseri wa nongonoko lowu va ta va kha va swi twa na tshemba mi swi twile loko n'wina mi angula mi ku yini. Ina khalanga muyingiseri lonkulu wa Afrika wa Vulavula ni swi twini ni khensa marito lama yi nga ma vulavula le ku sunguleni ku timhaka ta vuhosi a hi leti ti nga ahluriwa ku hi nongonoko lowu kambe i timhaka leti nga ahluriwa hi va ndyangu. Mhaka ya le ka-Dzumeri hi tiva kahle hi ri ndzawulo ivili mina ni nga va ni ri na nkateko ya ku ni yi tiva kusukela loko ni ta va ni ri ve-MEC hi 2019 mi ta tsundzuka ku ni vuya ra vumbirhi lero timhaka ta kona ni ti tiva ku landzelelana hinkwato ka tona. Lexi ni nga vulaka xona i ku lava va nga vulavula tolo va swi veke kahle ku a hi mfumo lowu a hi varhangeri lava kumbe administration ya 6 administration leyi yi nga endla ku ndhavezi ta Dzumeri lava hi va tekaka va ri ndhavezi ta va ri na certificate lexi vulaka ku i sub chief. Ni nge ni tlhela ni mi byela ku status xa ku va sub chief a xi kona ka milawu leyi nga kona South Africa sweswi. Hi yo mhaka la South Africa loko hi ta va hi teke mfumo swi ve swi tiveka ku na van'wani va ndhavezi ta va nga promotiwa ka swiyimo leswi va ri ka swona van'wani va nga demotiwa ka swiyimo leswi va ri ka swona. Hi yo mhaka ku nga sungula commission leyi tivekaka ngopfu ya khata ndhavezi ta Dzumeri na ndhavezi ta Ngove va yini ka commission hi ku va makwavo va fika va twanana ku va ta yi vulavula a handle va sayina ka commission leswaku vona mhaka leyi va nga yi bula ku antswa leswi hi encourage swona hi ri mfumo ku loko ri timhaka ta vuhosi va ndyangu a va hi solve. Ni nge ni mi kombisa ku hi ringetini ku va tsalela ha vambirhi ka vona kambe a va swi kotangi ku ta na xintshunxo ka vona. Hi ya ka section ka level ya vumbirhi leyi va nga yi khumba lava va ri la ka radio tolo ku ku vela na wuluntshwa wu nga kona va ngo TKLA lowu vula ku loko ri na swiphiqo swo taniya hi swi ahlula njhani hi ku vekela komiti leyi va ngo investigating committee. Premier lava nga hundza va seketela hi premier lava nga kona va yi establishing yo lava ku
yi hetisisiwa house yi ta kota ku rhumela vanhu because yi ta va yi nga helelangi loko house yi nge se rhumela vanhu va yona le ndzeni ka komiti liyaku na vo va kota ku ti vonela ku leswi endliwaka hi ku swa vuhosi va swi langutisa njhani. So leswi hinkwaswo swi le ku endliweni na swi twa ku vaakatiko va ka-Dzumeri va hela timbilu swi tikomba hi nga ri ku ndleka nchumu hi ri mfumo kambe hi le ku ringeteni ka ku ahlula xitshunxo lexiwani ku nga ri na madzolonga. Ni ngo kombisa khalanga ni kombela vaakatiko ku a va nga pfali mapatu xirilo xa vona ha xi tiva a hi ximhaka lexinyaso loko mi va twa va hlamusela va vula ku ye ya hlangana secretary MEC itini ku nga va ku ri ku basisa ku loko ku ri ku ni kombele ku khomeriwa a ni kombela ku khomeriwa ka leswi vo ka va nga khomisangi kahle ndhawu ta loko va ta va tlherisele ku ve emithinini not ku ku na leswi nga hoxeka hi nga swi endla. Lexi nga va kona i ku ka mithini va nga wu vula wa ku establish local house a ku nga ri provincial house i local house hikokwalaho ka ku status xa vona xi vula ku i sub chief ene ku ya hi nawu va ri ku ya ti-senior traditional leader la leswi hi nga busy ku swi attenda ni hleketa ku hi ta fika makumu ka swona kambe vaakatiko a va pfumeleli va ndyangu na vo va tirha na hina ku fikela laha swa ku pfuka nampundzu va pfala mapatu mathikara ma boya ku tsemakanya ma ya swikolweni hi milenge ku ya hi leswi ni nga swi tisa xiswona a hi leswi hi swi tsakelaka hi ri mfumo kambe xiyimo lexi xi nga kona xa le ka Dzumeri ni le ka Ngove i xiyimo lexi hi xi tivaka hi ri mfumo hi hleketa ku swilo xa kona xi ta fikeleleka xi kumeka. Kambe va vulavula hi timhaka ta ku ku na minkarhi leyi yi va ku yi vekiwile ku xitshunxo xa vo xi ta kota ku ololoxeka ti-timeline sweswiwani miri ku hlota ku va house va yisa vanhu kumbexani mi ngo ni khomeleni tano MC ni khomeleni tano katsongo mi ta kota ku yi hlamusela kahle yaleyo mi nga kavanyeteki nchumu andaka leswi yo la a hi sukeli mhaka nje hi ku tisela vativi va ku hlelela yona. ina MEC Bioskop Makamu hi vengele ku bule na vona eka hi ringeta ku kuma tinhlamulo ta leswi tlhelo lerin'wana kumbe va kha va angula ka tlhelo leri ri nga andlariwa tolola. MEC mi nga hi hlamusela ku ya mahlweni. Hi swona khalanga ku a ku ri na minkarhi leyi nga twanana mara mi ta twisisa ku nawu lowu ni wu vulavulaka na wona i nawu lowu ngo sungula ku ta ku fanisana loko va komba ku ndhavetsa ku ve na memorandum leyi nga sayiniwa hi mufi muchaviseki holobye HW Ntsanwisi swi landzeriwe swilo swo karhi na sweswi ku hi landzela swilo leswi nawu lowu fanele wu tirhisa ku na xinawana xin'wana a xi vuriwa kwalaha ku house yi ta boya ku rhumela vanhu ene lava vanhu va ni twa la moyeni va swi twisisa kahle loko ni ku house a ni vulavuli ndhawu ta Ngove va ri voxe house yi raise ti-issue ti kombisa ku hi ku vona ka vona na wu vula leswaku at least one person can but va twisisa va ri house ku swi ta va na ku va representa va lava vanhu vambirhi hi jikisanini na vona hi matwisele ma xinawu mara hi fanele hi twanana kambe mi ta twisisa ku fike na administration ya premier lontshwa swin'wana swa leswi swi humelela ka mhaka ya vuhosi a ni boheka ku ni n'wi hlamusela swi hindza ku va na ti-problem ni nge ni mi kombisa ku hi na 2 days kusukela mindzuku ku ya fika 1 premier i ta va tshamela house hinkwayo yi helerini hi karhi hi vona swilo leswi nga kona ni tiva kahle mhaka ya ka-Dzumeri kambe loko mo mi kha mi tiva ka-Dzumeri yi ri yoxe mi nge ti tivi letin'wana ti nga kona mara a hi ya ka-Dzumeri ku ho tshikela ndhawu ta va ka-Dzumeri hi mhaka ya ku hi ndhawu ta va ka-Dzumeri i swilo leswi hi hlanganaka na swona ka vufambisi i pa hlangana na swikhutu swin'wana leswi swi athendiwaka ene a ni ta va kombela ku vanhu a va nyiki premier lowu a nga fika va hi nyika mahungu hinkwawo hi ta ma yisa ma ta hleriwa hinkwawo ka wona leswaku certificate vo ngo xi tisa xi fika xi sayiniwa a ni nge ni va byela vaakatiko ku a swi tirhisi swona ku hi ngo xi cinca ku nga vangi na process leyi fambiwaka a hi nyikeni process leyi fanele yi fambiwaka yi kota ku fika makumu yi humesa hi yo mhaka munhu un'wana na un'wana i nga vi nga swi tivi khalanga van'wani va vitaniwaku i ti-independent headman hi mfumo wa apartheid kumbe swin'wana ku i ta kota ku cinca status xexo a ku hi ku premier a nga tshama a xi cinca kambe ku na process leyi fanele landzeriwaka ene na le ka-Dzumeri na hinkwako laha hi nga kona hi le ku landzeli ka process yaleyo ku lava va nga robiwa status swa vona ku landzeliwa nawu na leswi nawu wu vulaka swona so mi nge ni kombisa khalanga ku ku nga vi na munhu loyi a twaku ingaku ku na loyi a tirhaku ku lava ku tshikelela ndhawu ta va ka-Dzumeri because tindhawu ta hinkwato ka tona hi hlonipha ku fana.
loko xiphepha lexi mi vulavulaka hi xona tani hi administration leyi ya vunkombo maxi xa tekeriwa nhlokweni xi nga venge xi tsariwe hi sira professor HW Ntsangwisi. Khalanga swa boha ku mi tiva ku mhaka leyi yi suka kwihi mi ta kota ku tiva ku mi chusa njhani ka mhaka ya kona. Ani swi nga endleka namuntlha mini ya n'wina hi tshamini la hi cinga ku swa olova ku a yo ndla xihoxo mufi professor Ntsangwisi kasi ku na leswi a swi informa sweswo va boheka ku va swi hlamusela i ncini swi ta kota ku fika amakumu. Mina na loko no va ni kha ni hleketelela hikuva ni tshame ka xitulu lexi ni nga tshama ka xona Khalanga ni nge lavi ku tirhisa matwisele ma mina ni that's why hi kume vanhu lava va nga ti-expertise ka mhaka ya vulavisisi ka mhaka ya history ku va va kota ku hi pfuneta ku vona ku swi sukela kwihi swi famba swi ya kwihi hi ta kota ku loko tisa xiboho hi ku hi lexi na nkarhi walowo loko xiboho xi ta loyi a nga khomekangi kahle i ta swi kota ku a ya khoda a ri na basis ya ku ku endliwe ntirho wo karhi a ni tsakiwi hi phati leyiwa mara swa sweswi hi nga tsandzeka ku vula ku ndhavesa va fanele va cinceriwa hi premier kumbe hi MEC a nga na wona matimba malama premier a nga na wona MEC kambe process leyi yi ta humesa ku fanele ku humelela yini. Ni mo ni mi byela Khalanga this investigating committee hi tirhisini swo sungula ndhawini yin'wana hala ka Sikhukhune a ku tika swinene a va tshama va ri kona leti ofisini na vona mara hi tele ku hi kuma vanhu lava nga va lavisisa va nyika un'wana ivi hi vuya hi ku hi na information yi vula ku loyi hi yena nga va ku hosi hi tlhela hi va tsalela hi va byela ku swi vula leswi hlamuselana va vula premier teka xiboho based on that information ivi vanhu lava ka nga khomangi kahle va ya khoto swi fika swi sala va boheka ku amukela because ku na process mara loko hi nga landzelangi process vanhu va hleketa ku hi nga swi kota ku ndla swilo leswi hi nkarhi wa so hi nga landzelangi process swi ta tlhe swi hi bisa makaya so mina na ku vula sweswo hi nga tipfinyingi ri mfumo hi na interest ya ku vona ku ku va na ku tshamiseka ka ndhawu ya vuhosi hinkwako ka kona lero process leyi vanhu a va hi nyiki chance hi kota ku landzeleriwa va nga disturb vana ku va tsala xikambelo mara kona Khalanga a ni ku vanhu va nga endli leswi va ngo ndhavesa va swi tivi ku fanisa na loko va ku vanhu lava nga pfala patu ndhavesa va swi tivi ene na khensa ku a va swi tivi ndhavesi mara na hina vaakatiko a hi tshikeni timhaka leti hi ti tshikela va ndyangu loko hi nga swi twisisi hi ya hi ya vutisa va hlamusela ku ka va nga khomeka kahle ku ri va ndyangu va swi rhayisaku ku a hi khomeki kahle va tsarini va yisa ka premier wa hina wa kumeka va nga swi kota ku ya ka yena ku hi hlamuseli ku humela yini sweswi va nga swi tirhisana ekusunguleni va ya ka secretary va nga ya va hi vitana ku i ncini mara vanhu va nga vulavuli leswi a va nga ri kona le ka mithiwa koko swi vulavuriwile hikuva ta swi vulavula hi ndlela leyi a yi nga ri yona that's why ni ku ni yingisele nongonoko a ni nyikiwangi record a ni khe ni yingisela ku fana na muakatiko un'wana na un'wana ni swi twisisa ku na me ni ta ni hlamusela a hi mhaka ku ya ta va hlamula i ku ya ta veka mhaka ku yi tshamise ku yini ku va hlamula ni nga va hlamula ndhavezitha na va ndyangu ku hi fika kwihi loko ku ri ku leswi va swi nyikiwaka mara i nge fambi la ku vulavula timhaka ta ka-Dzumeri timhaka ta vukosi ta Khalanga kun'wana na kun'wana la hi hlanganaka na kona hi ti teka hi tindlela a xitarateni a ni ta ku a hi ti tirhiseni timhaka leti hi xinduti lexi ti xi lavaka ti kombisaku xichavo xa ndhavesa Dzumeri na ndhavesa ngove hi va pfumela ku mhaka leyi yi attendiwa yi kota ku nga siyi madzolonga lomu hi tshama kona hikuva hi nga swi attendi kahle na ngati yi ta va kona hansi ntiyiso ni lava hi hetisela ka leyiwani ku na yin'wana yini va va ku a ni kha ni vulavula yona mi ta yi kota ku ni pfuna ku yi basisa ya timhaka ta ti-RDP kambe un'wana i ni rhumela hungu ra ku timhaka letiwani hi vulavulaka hi toho ti onhake hi ti 25 ta June 1973 loko professor va susa va vulavula hi timhaka ta ku timiganga kumbe vuhosi bya ka-Dzumeri nkomo na homu byi ta ya ka sub chief status ivi byi wela ehansi ka vuhosi bya ka ngove kambe va ka nkomo na va ka homu va humini va tlhelela ka swiyimo swa voho kambe va ka-Dzumeri vo va sala ni tshemba ku nkama lowa mi nga se fika ka vo MEC loko swilo swi endleka MEC na sweswi mi nge task team yi le ku swi lavisiseni kumbexani yi ta pfuna kambe xivutiso lexi ni nga vutisaka ku nga va ku mi langutela nkarhi wo tani hi kwihi ku va task team leyi sungula ku tirha yi kota ku tisa xintshunxo lexi
ni nga ni mi byela ni nga ti pfinyingi ku andaka loko vanhu va ka-Dzumeri va yini option ya Pfinya andaka loko hi ta va hi langusisa mhaka ya ku komiti leyi yingisa ku yini ku yi kota ku inana hi hetini phati yaleyo hi tsalele house hi expecta ku house yi ta hi nyika varhumiwa vo huma ka house because na hambi ho endla house yi nga ri kona loko va fika makumu va ta vula ku a yi nga tshamangi hi ndlela swi hi bisa makanyi so ni tshemba ku swi kambe house ma kota ku yi vekela nkarhi ku heyi ku na mhaka hi nga yima laha hi kombela ku nga fikirini mi nga se hi nyika mavito lama hi ma lavaka hi va tsalerini khalanga a hi ya ka-Dzumeri yi ri yoxe ku na ti-case to ringana 7 leti hi nga tsalela ku hi kombela va hi nyika tin'wani ta kona i swiboho swa tikhoto lero na vo va swi tiva ku hi va hlamuserini ku hi lava ku swi hatlisa ni tshemba ku va ta hatlisa ku hi nyiketa information because leswi a swi hi dileya swin'wana swa kona i mhaka ya tinambara ku i vanhu va hi va fanele va tshamaka ene se mhaka leyi solvekini ni khomeleni kwalani ni ta mi vutisa leswi mi tirhaka hi swo siku na siku la a hi sukeli mhaka nje hi ku tisela vativi va ku hlelela yona sweswo vayingiseri Munghana Lonene FM leswi va hosi na swo va tirha hi swo MEC na sweswi ni lavaka va vutisa swona swa tiyindlu va tirha hi swo se hi mani ni ya ka swo swa tiyindlu MEC ni tsakise hi ku lo na twa loko mu humelerisiwa ku hi ta va hi ri na n'wina ni vheni ku heyi swi to va swi pfunini ku na mhaka yin'wana lavaka ku kumbexana mi nga heni ka xifaniso xa yona xa timhaka ta RDP ku fone sesi tolo la a vulavula hi timhaka ta ku i tshama ndhawini yin'wana nkonko wa ti-C loko a tshama kona va va nyike i swisiwana swo sungula ndhawu leyi va tshamaka yona ku hehliwa ku a va tshamangi swi ri nawini kumbe hi le matshaminkani a vo phanga a nkonko wa section C se mara va masipala va teke xiboho xa ku xavisiwa ndhawu liya se yi xavisiwile se mara yi xavisiwe xilo leswiwani vona se lava va kume RDP se va masipala loko se kha ku ya ku ya ceriwa hiko ku humelela munhu ku hey phela ndhawu leyi xaviwile se xo sungula va ri ndhawu liya a yi nga ta akiwa laha hi ku yindlu liya a yi ringanelangi ku yi nga kuma RDP andaka loko ten'we va Coxter kambe voho se va koho ka nxaxamelo wa vanhu lava nga ta kuma ti-RDP se a ni swi tivi ku tekiwa xiboho xa njhani xa ku kuma munhu RDP a nga ri na ndhawu ku nga voniwangi vusiwana ku ndleka yini hinkwaswo nako loko lavawani ho lava ku mi va pfuna mi nga va pfuna njhani khalanga department leyi a ku sunguleni a yi vitaniwa ku Department of Local Government Housing and Traditional Affairs so hi cincini ha ha ri housing hi na human settlement swi na swi vulaka swoho sweswo kasi va mi ku i va tshamela a ku na ndhawu la South Africa handle ka loko munhu a yo yi veka hi nga vi hi va hava leswi hi swi vulaka ku hi tshama hinkwenu ku fana va lava vufuma na va lava ti-RDP na hinkwavo ku fanele ku na leswi ngo integration kumbe ku tshama swin'we a ni tivi ku xitandi lexi va RDP leyi a yi fanele yi makiwa ka xona sesi loyi or mhani loyi xitandi xi vitana vito ra yena na loko ku ri xitandi xi vitana vito ra yena va ka masipala va xavisa ndhawu yaleyo a boheka mina vo ka masipala ku hi tirha swin'we I'm sorry na boheka mina na va ka masipala ku vona ku mhani loyi kumbe sesi loyi hi n'wi lavela kwihi laha hi nga ta hi ya n'wi makela RDP a tshama kona hi ku i ntirho wa hina ku vona ku loko ku ri ku munhu wa qualify kumbe i ringanerile kuma RDP hi ndlaku wa yi kuma na loko ku ri ku o navela ku tshama dorobeni loko ku ri a swi endli hina hi ku hi tirhela tihosi ha boheka ku n'wi kumela ndhawu kun'wana na vahosi hi swindle ko tala khalanga hi n'wi kumela munhu ku tshama hi aka RDP a kota ku tshama a hlayisa vana va yena so ni ngo mhaka leyi khalanga ni nga pfumela ni nga kanakani ku loko ku ri ku vona sesi lava va mi tsaleri mahungu va nyikeni nambara ya mina i nambara yo tirhela vaakatiko ni kota ku vulavula na vona ni rhumela vanhu va va langusa ni kota ku tiva na xiyimo ni kota ku burisana na mutirhikuloni wa mina ku nga meyara wa Greater Tzaneen ku ndhawu leyi ku vulavulaka yona i ndhawu ya njhani i mhaka muni hi nga swi koti ku n'wi makela ku ri ku se yindlu yi approve-wile loko ku ze ku ya va ka Coxter va lava ku cela swi vula ku yindlu ande ka system yi pfumeleriwile ku yi kona ene wa qualifya munhu loyiwa hi vona ku hi pfuna njhani ku a kuma yindlu hayi no hayi akhensa swinene MEC hayi ta endla tani hi ta ringeta ku va tihlanganisa ku mi hlanganisa n'wina na vona ivi mi kota ku va pfuna ku ya
a mahlweni mi etsela mo ku yini mi twi mi ka mi nyika hungu ra kahle swinene ngopfu ra timhaka ta swikambelo ri tlangeli na tolo la ivi hi langutana swiyimo sweswi swa ku vanhu va pfa va kombisa ku vilela va kavanyeta ni kombela mi swi vula kunene futhi sweswiwani MEC tanihi mfumo ku kombela ka vatswari na rixaka hi ku angarhela ku timhaka leta nkoka wa ku va vana va fane va nyikiwa nkarhi wa ku va va tilulamisela swikambelo leswi swi nga ta khumba vutomi bya vona ku ya hi laha ku nga heriki. Khalanga hayi ma hi ritireli hi tiyisisa hi ku hi kombela vatswari na mitlawa yo hambanahambana na vanhu lavezitha hi ku ana mina ni tirha na vanhu lavezitha ku hi vulavula na van'wana swimawusa va hina ku nga va ku ri vanhu va tithavhene kumbe lava xavisaku mihloti va Victoria ku a hi tirhiseni nkarhi lowu ku hi yisa ti-radio ta hina hansi ni vana va hina va kota ku hlaya hina hi nga na vuswikoti masiku lama mathicara va hina va ndla ti-camp loko ku ri ha swi kota ku doneta randi yaleyi kota ku pfuna ku vana va seketeriwa hi mathicara ya vona a hi pfuneteni hi vona leswaku vana va hina Khalanga ku pfumala grade 12 swi vula swo tala vuton'wini malembe ma 12 lama va nga ma famba vana lava va rhandza ku seketeriwa na hina vatswari hi nga va nyiki mitirho yo tala a hi khuthaleni hi khathala ku va le kwihi vana lava hi va pfuneta ku vona ku va le ku hlayeni loko gezi ri tikomba ri la ku hela hi langusa ku ha lombanyana gezi ri va kona ku va kota ku na load shedding se yi hungutanini ko va laya na laya yi nga sala hi vona ku vana swo va pfuneta na ku va seketela ku vana va hina va ta va swin'wana mundzuku ka siku hi swin'wana leswi hi nga ya byela tanihi vatswari byi ta suka ntsena ku hi seketela vana va hina va kuma dyondzo va kota ku tiyimela ka mundzuku. No, MEC I can see this now. Leswi swo veri ku na nyama hala matlhelo ya hala ka kwena a hina hi le ka swona hi can see ka rhomina ku dya ka hi ta yi vona Khalanga na vhiki leri taka swi nga endleka yi va yi ri kona yin'wana loko ku ri nyama vanhu va la matini a hi dyeni kambe hi tiva lomu hi yaku kona inkomu Khalanga ni vitwile MEC ya kenza sweswo vingisera Munghana FM lava hi bula na vona MEC Bioskop Makamu hi bula na vona laha kha hi languteka timhaka teto ta vuhosi ka ku kandiriwa ka timfanelo ta Hosi Dzumeri se mi swi twile ku veri swiyimo swi fike kwihi va va tsalerile veri vhiki leri masiku lamambirhi ku na ntshamo lowu nga ta va wu ri koho White House na Premier kumbexani hi nga ngungumela siku rin'wana hi ya twa Premier ku vo va ri ntshamo lowu wu fambise ku yini kambe tanihi sweswi hi vulaka ku nongonoko lowu na vufambisi bya xitichi va vula va ku mi yingiseriwa ngopfu mina vayingiseri vo tala ka Afrika wa vulavula kambe a hi kondleteleni vun'we hi leswi hi kondletelaka swola ka Afrika wa vulavula se swo fana swa vuhosi a hi rhandzi ngopfu ku mo hi koka mi nghenisa kambe a hi leswi hi lava hina hi lava leswo munhu ku hume RDP mi ku ya cinca hayi sweswo a swi lava sweswo sweswo swi tiseni leswo swa vuhosi i xiyenge xin'wana lexi hi fanele ku hi xixima xiyenge xin'wana lexi hi fanele ku hi xixima kavula se mi swi twile veri ku ndleka yini ni tshemba ku swi hlamurile hi ndlela yaleyo se leswi hi nga ta swi endla sweswi hi leswi loko hi vuya na amahungu ya misava ya awara yan'we hi ta bula na advocate Ntsako Terence Baloyi loko hi bula na advocate Ntsako Terence Baloyi hi ta va kha hi bula na vona laha hi kha hi langutaka timhaka ta milawu ngopfu leyi langutaka ka timhaka ta madzolonga ku ya hi rimbewu eka timhaka leti to vulavuriwaka timhaka ta ku kama un'wana vanhu va twanana ku sweswiwani hina hi ta famba hi ndlela leyi wena i wa mina ni wa wena na ku kumbexani hi nga ze hi fika na le kwele ka timhaka ta swa masangu kambe xivutiso ku va ku un'wana a ku jikitiwa ku haya a hi nga twananangi se va nge wehe i nge a hi nga twananangi hi we i fanele ku i hi komba kahle ku loko ku a hi twananini a hi twanane njhani hi yo mhaka van'wana va loko munhu a ku ta kwala ka swihangalasamahungu swa mabulu mi vona vana va kha va hungusa ku swi vula ku munhu fanele va ri na fomo a ku mina Khalanga Pet Mathebula ni ta hi leswaku loko wo byi vona munhu a khome phepha ya hala i ta vhise ku ta ku hleketa loko a za khome swi i ya ku sayina ya sayina kontraka se hi lava ku ta twa sweswo ku kahle swo vula sweswo ke kumbe ku na swin'wana ku hundza kwalano ivi loko yi ku hafu ku bila wara yan'we hi laha hi ngeteri andzhaka loko ku ve na hungu ra ku hambana vanhu va hambana khale vanhu va kha va hambana la vuton'wini kambe ku lo na hambana tatana Kolisi na mani Kolisi i siya luya wa
wa mukapteni wa xipano xa rugby xa Afrika-Dzonga bolo na hambana swi nghena na le mahungwini ya awara ya ntsevu lava nge prime time ku va hambanini ivi ku huma na tinhlayanhlaya ta ku komba ku heyi vanhu va ha ri ku tshameni vukatini ma vanhu va le ku hambaneni van'wani no nghena vukatini a va hasi va lava ku swi nghena swisweswo se xivutiso ku va ku i xivangelo i yini a ni swa ka kolisa hi swi tivi hina hi lava ku tiva swa ka n'wena hi le ka 0860002543 hi leswi hi nga ta fambisa swona ku fika kwele ka awara ya mbirhi nhlekani lowu mani kosi na chauke mahungu ya awara ya n'we lama ya mi nga hi tshembisa i nkarhi wa wona sweswi i nhlekani rhumela nkandziso wa rito ra wena hi WhatsApp na Telegram eka 065 744 3911 sweswi vaxume butpheta ka Afrika wa vulavula hi karhi ha swi twa swilo leswi vulavulaka hi va ka masipala a swi na nhloko na ncila vo swi jikajika vana lava ku tshame vatswari va voho khale loro munhu loko a za a tshama 5 years ka tiko leri va n'wi ndlela xipasana why loko va lava ku votiwa va kota ku ndlela va foreigners swipasana ku va ta kota ku increase tivoti na vo a va fanele va n'wi ndlela xipasana va n'wi akela RDP ya yena i nawu wa laha tikweni leri inkompo lafu rishile botpet a ni rhandza comment ka ya mani lava va stand lavani xi le Tzaneen hi ku vona ka mina i ku regardless ku sesi a va na maphepha yo tshama sweswiwani or a va na ID vana va hlamuseli ntolo ku ri vana va makwenu vona lavakulu masipala wu ringete ku pfuna sesi va nga ri na maphepha va va kumela ndhawu yo tshama either va kumela ndhawu yo tshama lava a va tshama eka park va nga tshametela kona va va pfuna ku va fika va veka leha va va ndlela exindhawani xa decent it can be that RDP va ta dela na maphepha after because a va ha ri na vatswari because ve nge reverse situation ya that stand xi nga xava hi munhu so swi hoxiwa ka this office ve nge swi reverse mina ni ta vula tani Godfrey thank you hello butpet mhaka leyi va yi vulavulaka ku kumbala murhi na voho timhaka ta sisi okay right muti lowuwani loko muti vatswari va mehe va lovini ku sala mehe muti lowa wa mina nkarhi wa vatswari va mehe va lovini na hi ku muti wu lawula hi mina sweswinyana ku vatswari va mehe a va ha ri kona so leswi va na problem na sisi loko va nga na problem na sisi a va ri na problem na vatswari va sisi mhaka yi vheti komba straight ku vanhu valava va na problem na va ka sisi na vona ku na problem hi ku loko munhu okay na swi twa ku va vulavula va na pass so why va nga va nyika RDP a va nyika RDP mazisi va nyika RDP ku vo va teka okay ku vo lavakulu i muti wa vo sweswinyana vatswari va ha ri kona inhlekani botpet na muhumelerisi ni kombela nghena hi mhaka ya tin'wana mhaka ya mina yi laha ni kumeka ni ri Tzaneen a Dani so mhaka ya mina kumbe xivutiso xa mina hi lexi sweswi a ri na nkosi wa muhlonipheki the late Tito Mboweni gezi a hi ri kuma a yi yimini load reduction mara sweswi yi tlheli yi vuya se a ni swi twisisi kahle ku why hi koti ku va na gezi hi nkarhi wa nkosi sweswi nkosi wu nga hundza hi tlhelela ka load reduction nchumu lowu a va wu tirhisa hi nkarhi wa nkosi lowu a wu endla ku load reduction yi va yi nga ri kona a wu koteki ku tirhiseka sweswi leswi swi endla ku ni vula leswi i ku hi langutisa ku vana va xikolo va le ku tsaleni ka swikambelo botpet mara gezi ra ha tima 5 to 7 namadyambu na 5 to 7 nampundzu ku hava gezi dani Nhlekani khalanga muhumelerisi na vayingiseri va Munghana Lonene mhaka ya ku thalana i timhaka ta swihundla hi minkarhi yo tala mi kuma ku loko hi pfumelelana ka timhaka ta vukati mina a ni hlamuseli ku mina leswi ni nge te tani ni na vana vambirhi mi kuma kumbe ni ya vula n'wana wun'we swi ya swi ya kumeka hi ri ndzeni ka vukati ku hayi khona munhu loyi i na vana vambirhi se swi sungula ku onha laya ka vukati lebyiya bya hina kumbe papa vana a handle vo ringana vambirhi kumbe vanharhu va nga vuli ku ku na vana a handle xin'wanyana futhi i timhaka ta swihlambanyo loko
hi hlambanya laya hi ri vambirhi hi hlambanyelana a yi byelani ngopfungopfu vanhu va xinuna ku mina leswi ni hlambanyaku ka wena n'wamuchavi ni ta tlhe ni ya teka siku rin'wana n'wansati se swi fika swi onha swinene laya loko se mi kuma ku se papa halawani ve le ku hlekeni hala handle swin'wana leswi onhaka ngopfu botpet inkomu ehleka lona na botpet na muhumelerisi tatana Ncindani lexi xi endlaka ku ri vavasati va nga ha tshami evukatini masiku lama i mhaka ku ri vavasati na vona a va ha swi koti ku yingisela vavanuna va vona hi timhaka ta ku ri na vona va na income leyi nga ku va yi kumaka kwale mintirhweni va tirhaka kona se swi endla ku ri va twenga n'wanuna a nga ha ri na nkoka hi ku ya hi vona hi yo mhaka mi kuma ku ri na hina vavanuna swa ku hi ta phikizana na vona a hi swi koti se hi yo mhaka mi kuma ku nkarhi wun'wani ni dlina na hi ti lavela phisi ku i nge swi koti ku i tshama na n'wana kuloni andlwini ku i ku vuswa na hi karhele ma swi vona hi yo mhaka ku endla ku ri xiyimo xi fika kwala ka ku ti-divorce ti va ti ri henhla hi ndlela yo yaleyo amen bazimona mehe xi vetelaka makeva rhumela nkandziso wa rito ra wena hi WhatsApp na Telegram eka 065 744 3911 sweswi khensa ngopfu ku va mi rhumele tlhelo rero ra timhaka advocate Ntsako Terence Baloyi ni swi tive sweswi loko ni tirha na Ncindani advocate vito ra vona ra xilungu Terence masiku laman'wana hinkwawo mhani tiva ku advocate Ntsako Baloyi kambe swi ri tani la ku bula na vona laha hi langutaka timhaka leti kumbexani ho ti welawela kumbexani swi koke ku na nawu lowu nge loko munhu a tshika ku na mintwanano leyi vanhu va fanele ku va yi fikelela ku nga va ku ri na micinco ya ku cinca ka nawu wo karhi kumbe wo swi welawela lava hi vo va tiva nawu va nga ta hi pfuna ku twisisa mhaka leyi kantswa i mani ni basala ivi ni ya ka vona sweswo mingisero munghana lona FM amukeleni advocate Ntsako Baloyi kusuka ka Baloyi Ntsako Attorneys kumbe Ntsako Baloyi Attorneys la at Pitori advocate nhlekani mi amukeleli ka munghana lona inhlekani botpet nsinjani ngeriwa hi xeta na vayingiseri mativa advocate swilo leswi lava vulavula hi swona swa tika ku swi vulavula wo rheta kwana i nga swi veki kahle vhihlongoriwa ntirhweni a ni tita ni ta ku yini hi ku ntirho lowu na wu rhandza lowu kambe a hi ringeteni ku famba hi vona ku endleka ku ve na ku hangalaka ka mahungu ngopfungopfu hala ka mahungu ko tala ka huma va kuma nga ri ma ntiyiso ka hina va mabulu mi kuma va kha va vulavula hi timhaka ta ku ku na swilo swo tala leswi nge le ku cinceni ongeti loko wo tshika i twanani na munhu ivi a cinca a nga ha wu teki ntwanano lowu mi nga twanana swi nga tika ngopfu ku va wehe i kombisa vumbhoni ku leswiya a swi vulaku a hi ntiyiso hi ku ongeti matimba ya huvo ya mela ka wena kahle ku le ku endlekeni ka yini ka timhaka ta mintwanano na timhaka ta milawu leyi fambisaka timhaka to pfinya na ku munhu a hehliwa ku i pfinyini botpet mhaka leyiwani ni tele mi kha mi bumabumela namuntlha mi kha mi kombisa ku ri mhaka leyiwani yi fana na timhaka ta madzolonga ka tlhelo ra ximbewu se loko swi kha swi langutisisiwa swi tika hi tlhelo ra ku loko ku ri ku na leswi nga ta vuriwa rape ivi hina vaxinuna hi tikuma hi kha hi pfinya vanhu va xisati swi languta hi matlhelo yo tala swi nyawula swi nghenisa na constitution alaka right to privacy and dignity ivi swi ta na hala i madzolonga se loko swi kha swi hlangana hi ndlela yaleyo swi endla mahungu lamakulu ku ri fane ku lwisiwa hi tindlela hinkwato ku ti fanela ta va ka mhani ti va ti kha ti hloniphiwa nawu ina wa kha wa developa wa kha wa cinca mara leswi nga wu developeni swona botpet ku ve na nawu wa 1997 a wu Criminal Law Amendment Act mara a wu langutana ngopfu na timhaka ta ku cinca swo fana leswi swa swi vuriwa death penalty ka nawu walowo hi 2007 ku ve nghenisiwa timhaka ta ti-sexual offences and Related Matters Act wa 2007 so nawu walowo wa nga ku cinciweni na hi 21 fike wu cinciwa ku va wu kha wu cinciwa kumbe leswi vuriwaka amendment ku va wu kha wu tikisa hi tlhelo ra ti-sexual offences ku fika na lava ku loko mo khoma munhu wa xisati botpet mi nga n'wi khomi kahle sweswi mi nga vula ku ri hi fanele hi meka sure ku a hi rape and sweswo ni lava ku swi vula ku ri va kona va nga khotsweni hikwalaho ka tintiho letiwani to nghena lomu ku nga fanelanga ivi leswi vuriwaka ku ri i sexual assault ni ta zama ku vulavula hi xisati hi ndlela yaleyo but xikulu botpet ni la ku kombisa ku ri milawu hi tlhelweni ra timhaka ta masangu
yi le ku tikeni ene lexi karhataka yi tikela hina vavanuna ku ri hi fanele hi hlonipha timfanelo ta va ka mhani hi ndlela ya xiyimo xo vukwetsimi bya vukwetsimisisi botpeta na mitwa kwala kambe xivutiso i ku hi leswiwani swo cinca kwala loko swa ha ta hala a swi basile hi fana hi ndla yini ku hi kota ku tisa vumbhoni byo vulavula hi ku a ni ngo sweswiwani hi nga sungula swilo advocate ku nga ri timhaka ta ku hova ku xaniseni hi hova ku sindziseni kambe hi ku famba ka minkarhi ku nga va ti-second timinete tiawara masiku swi twala ngati a hi sindzisa se hi ya swi kombisisa ku yini ku a hi nga ri ku sindziseni ni twa kahle ngopfu xivutiso xa n'wi xi ya kwini a ni xo ka xi nga ri rivaleni xo ka xi nga ri rivaleni sweswi hi nga swi vula mara ku xi hlamula botpet i timhaka ta ku ri ku ze ku huma ni pfumeleni campaign yin'wana yo yelana sweswiwana leyi vuriwa ku no means no so a ku ri na question nkarhi wolowo sweswiwani na namuntlha ni sure ku ri ya ha ri yona ya ku ri loko mi pfumelana na loyi mi pfumelela yena mi famba mi tlhensuka mi ne le ndlwini se mi tikuma mi sala mi ri ka suti ya le ntumbuluko ivi a ku a hi mahlweni mi fanele mi yima so xivutiso xa n'wina boteka a ku na nkarhi lowu nga pimiwa ku ri loko i fika laha kumbe loko i hundza laha i hetile boteka se ku hava ku loko se hi fika laha a ku ri ha ku tlhela votete sweswiwani ku ri sweswiwani nga kombisa suti ya le ntumbuluko nga va endlini wa n'wanuna kumbe wa jaha ti byela ku hayi swi hi tshamisekini mi khombani hi ndlela yo karhi loko a ku ri yimanyana swi herini ene sweswo votete swin'wana leswi tikisaka kumbe swi vangiwa emahungwini ku ve na case hi 2021 nkulukumba ni nga yi tovi for sure va tiveka le Eastern Cape le va tikume va mahlweni ka case yo loko wo ze i endla mi khumbana mi khomakhomana i nga vuli nchumu hi 2021 jaji leswi va ri ku ekuteni va hlamile mhaka ya ku ri hayi swi ri i pfumerini se hi April 2024 mhaka leyi vuyisela Supreme Court of Appeal va vuye va kwate ngopfu ku vumbela va Supreme Court of Appeal va ku a swi kona swilo swona loko ri ku munhu i n'wi khomakhomini hoxi na tilo ta wena i ku a nga vulangi nchumu i ke tshama hi ndlela yo karhi henhla ka yena a nga vulangi nchumu i va busy na yena i ku a nga vulangi nchumu i vula yini hi ku eku byerini na loko ma hata ku yena swa masangu a nga swi tivi a nga tshama a hlangana na swona so kwalaha va kombisa ku ri a wu fanele i hloniphile ku loko a nga tshama na swona ku i yena endlwini pfumeni ku i ta va na hi vusiku hinkwabyo a ku byerini ku ri yena leswi a nga swi tivi ene a nga se lulamela ku a nga swi endla so a wu fanele n'wi hloniphile nga zangi sindzisa mi khomakhomana hi ndlela ma khomakhomana hi yona so i timhaka letiya ta April 2024 loko Supreme Court yi ta na xigwebo xexo yi ku ri a swi kona sweswo i n'wi pfinyini famba khotsweni malembe yo ringana 7 so sweswo swi tisa mhaka leya boteta ku ri a ku na nkarhi loyi nga ta ku munhu pfumerini ku twanana a ku vi ku twanana ku hetiseka ene ku hetiseka i ku na loko se ni hetini un'wana na un'wana a titwa a ri kahle a nga titwi i nga ku ri i onhekeriwe hi xindzhuti xa yena ene yaleyo hi leyikulu leyi nga ku karhateni kumbe na leyo case lani wa vula yona hi yin'wana yikulu yi nga karhata hi ku ri va ri ku hele 48 days va kha va busy hi timeseji lowa n'wansati a ha kwatini ku ri leswi i nga ni endla swona a swi tshamisekangi case leyi reportiwe after those 48 days nkulukumba wa munhu i le khotsweni hi mhaka ya swona sweswo ku ri a wu fanele i hloniphe timfanelo ta n'wansati loko ku mina so a ni se lulamela u nga swi endla a ku ri n'wana wa 18 years a ri university so a swi olovo swi tika hi ndlela leyo ho tsaka ku swi te malembe ya lamawani hi ku le ku ringeteni ku hleketa malembe ya khale a ku ri hava mintshunxeko yo tani mintshunxeko khale a ni a hi ku ri na ku loko a ha kula a hi ta chavana a hi hlonipha na vatswari va hina se a swi vula ku swin'wana na swin'wana loko dyambu ri ze ri famba swi fanele swi helela kwale xinyamini a swi nga hatli swi vonakana loko ri xini se le ku hleketeni sweswiwani i suke aka ri bungwane i ya holofane ivi loko se ku va hi xa mundzuku
i nga ha n'wi tlherisi munhu ku a ya ka holofani i ku a ti fambela hi yexe swi to vajika no le ndleleni muza ku hi ku se di komba di nga ri na mhaka na mina ni ya pfula nandzu upfumelelane se masiku lama hi ri na loko a tlhela hi milenge a swi nga tlheriseli ndzhaku leswi swi nga humelela a titwi ku hayi hambi ni fambisi milenge na mini kahle mirini se kove hi tisirhelela njhani hi ku a ni hi hanya ka minkarhi ya swimbilwambilwani se swi vona ku hi fanele endla yini loko ku ve a wu fone ka 20 loko mi nga se fika laha mi ya koho i fanele tlhe i fona ka 20 na loko se mi famba but maybe imani yaleyo hi hlamula hi ndlela leyiwani ku ri a ni na loko swi te tano loko ya tengiwa kupheka ya langutisisiwa hi vurhon'wana mhaka yaleyo ku ri wena kahlekahle i kwatele ku ri i hlongoriwini a wu heleketiwanga loko a nga ri sweswo a wu nga ta ku a ku va na mpfumelelano na swi fika swi olova ku prova swi fana na sweswo kahlekahle wena i karhati yini ene swo tala loko munhu a nghene ebokisini swo tala loko i kha hi n'wi vutisa i fika ti rivala ku yena i kwatele yini kahlekahle mara ya tengiwa yi fika kwalano yi tlhe yi famba kahle eka me a ni muku advocate phela loko ma swi twa sweswi ka hela vhiki na tin'hweti ku nga tsariwangi nchumu ku most popular talk show host Mangala lonene FM caught with his pants down sweswiya swa ku tani a swi tsariwi a ni tsariwi ku ni le ku haxeni kahle kambe loko se swi fika laha va ta ku most popular se na hambi n'wina mi kha mi ku mi ta swi prova le mara most popular yi ta va yi tsarile siku rin'wana se hi ndla njhani ku hi swi sivela swilo leswi mi xiyisisa loyi mi fambaka na yena ku ri i munhu wa njhani ku ri a nge mi jikeli na lero ntwanano ntwanano mi meka sure ku ri a wu vi ntwanano lowu hetisekeke lowu na yena a kombelaka leswi mi lavaka hi swi endla swa le xinyamini wa swi tsakela loko mi va na ku kanakana mi va na ku kanakana kun'wana huma ni ka swona ra ha vona mi nga fosteli mi nga kondleteli mi ya mahlweni hi leswi ni nga swi vulaka a tlheleni rero to karhata swilo leswi ni tsakisa hi ku a ni hina se hindini advocate hina se hina ha wele kona kwalano swa ha hi khumbi ho twela va lava ha kulaka ku loko vo ka va nga fambi kahle hi yo mhaka hi va rhambele n'wina ku mi ta kota ku va tsundzuxa hi ndlela yeleyo hina laha se hi famba kona se ha swi tiva ka se hayi swi a rezi ni mi twela advocate loko ma ha vulavula sweswo a hi va dyondziseni kumbe va dyondziseni mhaka a ni mi nduku n'wina mi nga ta mi kha mi endla ti-phone call ta vana va n'wina ta vatukulu va n'wina kumbe van'wana va sesi ku ri swi famba so yana ni mahlweni va kombisa ku ri weno loko n'wana wa vana a kombisa ku kanakana huma ka swona a wu nge lebyi nchumu vutomi bya wena byi to nyanyula byi ya mahlweni a hi va tsundzuxeni hi ndlela leyo advocate ntsale makumenharhu wa second minse rin'wana i ri ni mi vutisa ku swilo leswiwani swa nghenelela na loko ku ri ku hi tekanini yes ene yin'wana a ni ku kumbe hi nga yi khoma na okay yi khomeni tani ke ni sungula ni teka tinhlokomhaka ta mahungu hafu ku vile ora ya 13 nakona ku ya Afrika wa vulavula ka Mngana lonene FM komba ndlela a hi tweni mahungu emisava ya awara ya mbirhi ya ta yimise ku yini mani kosi na jawu khenikhetsi sinane tinhlokomhaka ta mahungu emisava ya awara ya mbirhi mahungu emisava kusuka kwalano nongona ku dzumba la mina na Ike Ngoveni kwala ka Mngana lonene FM lava n'wi tivaka va n'wi tsakelaka va n'wi vitana the G-Funk hi le ka Mngana lonene FM komba ndlela seke advocate a ni twa nga ri ni humini ka swilo leswiwani kambe onge ti mina mahungu la na loko se munhu a ku itekile okay yeleyo hi hlamula hi ndlela leyiwani ku na hoyi a hi swi tiva kumbe hi fanele hi swi tiva ku ri va ka mhani lava hi va tekaka kumbe vasati kumbe vosesi leyi va tekaka loko va tekini a hi tithulusi a hi tinhundzu a hi na ownership miri wa vona wu ta tshama wu ri miri wa vona swirho swa vona swi ta tshama swi ri swirho swa vona leswi hi fanele ku swi hlonipha hi minkarhi hinkwayo hi mhaka ku loko nga swi hloniphi hi va sindzisa hi ku mhaka ku ni lovori ni tekini
na mfanelo ehenhla ka xirho xa wena kumbe swibyo swa wena kumbe swirho swa wena advocate na mitwa ku ta va na switandzhaku kambe ma xi tiva xivulwa hava lexiya xa mina xa wena xa mina ma xi tiva xexo ni xi tiva ngopfu ene hi lexi hindzisaka swihoxo but ene lexi a ni kombisa xona timfanelo ta va ka mhani but ti le mahlweni ti rhangisiwa mahlweni xi nga va muku lexi xa mina lexi xa wena mara loko ri ku miri wa yena i karhele kumbe swin'wana a nga swi tsakeli tembula ku ri a nga na mfanelo ya ku ri so hi fanele hi swi languta sweswo ku ri ti nga va xa mina mara yena i tshama a ri munhu loyi a nga na timfanelo constitution a yi swi tisi swa xa mina xa wena yi vona munhu wa xisati loyi yi n'wi lwelaka yi n'wi protect-aka yi twisaka i na private i na dignity ka miri wa yena leswi swa xa mina xa wena hi valava movha potpete na swibasikirani leswi ni swi xavaka na tiyindlu mara ka miri wa yena nawu ri a hi va hlonipheni hi va yingisela loko ku namuntlha ni karhele ka ni wisisi ivi hi endlisa sweswo else va ta mi yisa kwale potpete mi ta n'wina se mikurini mani mathevula va ta mi pfalerisa u ka u nga ha lavi mi ta switeka sweswo kumbe ka mi nga ha laveki mara va ta va twe ku vava hileswo va ri va ka mhani va na xindzhuti lexo loko mo xi pfinyinga xa huma ka vona va titwi nga ku na loko va kha va famba xitarateni a va hambalanga se loko u kota ku hlonipha va mhani ku fika kwalano mi ta swi twisisa ku ri nawu wu lwela yini kumbe nawu wu voya matlhelo rihi kumbe nawu wu la ku fikelela yini va tshama ri vanhu lava fanele ku hloniphiwa ku ya hi timfanelo ta vona I mean now na mi twa n'wina mara mina no hleketa ku loko se mhani khalanga vo fanele va cinca mihleketo yaleyo yi endlisa sweswo se ni ku na xindodzi kwalano ku ve xihehli ku na xin'wana xi nga nghenelela kwalano mi va mi kha mi rivala ku mi sindzisini se xikombelo ku mi nga sindzisi eku tlula nawu ku sindzisa ntseso ntsena advocate xihoxo xi sungula na n'wina so swi papalateki sweswo mi nga sunguli na xihoxo ivi mi ta ku ri hayi ku na xindodzi loko mi ndzi va ku na xindodzi n'wami ya kwihi mi lava yini ya swindodzini advocate bye advocate kesi yena a ya kwi loko swi va ku na xindodzi wa yela yi ya ho hleka vukambe vafowethu ngopfungopfu n'we va swa boha leswi hi nga swi khutazeki hi nga swi hlohloteriki a hi mi lavi ku mi hanya vutomi bya njhani bya va swa boha swi helele kwihi swa ku ti vulavulela mi vulavulela lava nga hanya khale va ta mi byela ku ri haya swa ti-Facebook na yinini va ta mi byela a mi ti vulavulela munhu a ka tsalatsala laha hansi laha ku ze ku celeka loko ku ri na xinsinyana kwala tlhelo xi tshoveleleka xi za xi sala ku nga ha ri na nchumu va mbangu va nga za va vilela i le ku tshoveleleni nsinya la tlhelo mi ri ku vulavuleni mi dzikile n'we mi la ku hanya hi leriya ra swa boha areti ta mi xeweta ku hi matachi ta mi xeweta ku le matachi hi ndlela yaleyo se ni tari a hi buleni ya fambisana na yaleyi hi nge hi la ku bula hi yona ya ku hikokwalaho ka yini mindyangu yi komba yi nga ha timhaka hi laha matikhomele na vutomi swi sungula ku koho kwala ka timhaka ta ku ku na ndyangu hi xo xivindi xa muganga ndyangu se xivutiso hi ku mi vona ongeti ku nga ku endleka ku za hi vulavula hi swona ka vula ha swi tiva ku na lava va hala nkoveni mi va tiva ku va hambanini na lava va leyi va hambanini kambe hi na laha hi swi nghenise hi mhaka ku mi swi vonini tolo loko ku ri na hambana mhani na tatana Kholisi ku va ku va mahungu se ivi ku huma na tinhlayanhlaya letiwani to komba ku heyi vana va ha ri ku tiyiseleni vukatini ka van'wani no nghena va ha ri ku ngheneni se xivutiso hi ku hi fike njhani kwalano 0860 nongona ku ya Afrika wa vulavula hi le ka Munghana Lonene FM komba ndlela mi nga yimi ku ba riqingho rero banani ri ya mahlweni hi ku ni lava ku loko ni vuya laha ni va muhumelerisi a ni tekele vayingiseri vanharhu lava ni nga ta vheni va yisa moyeni xikan'we andzhaka leswi tanana leti nga emiehleketweni ya wena hi twa Afrika wa vulavula 0860 002 543 wo sungula vayingiseri loyi nhlekani
enhlekani hayi minjani boto mina ipfukeni minjani hayi pfukeni akhenza alla kongula ka Mangala mkhamlo vana dictate ko na hiyo ndzi ntlhave ka mbili ngopfu a ni mi ri mavonelo ya mehe a hi ticha munghana lonene kumbe vatirhi va kwalona hello mi swi hleketise ku yini mina u ta ku swi ndisa ku yini mina ni hlamula swivutiso kumbe mindlanyana a ni n'wina mi ta na tlhelo ra n'wina hi buti ni yingisele n'wina phela so okay tlhelo ra mehe leri va vona the way advocate va kha va pfulisa swo kwala which so va rivaleni sa ti komba ku nawu lowu wala South Africa hi vona a wu hi rhandle na va hi lavi vo chava ku hi byela hikuva loko endliwa milawu ku vekiwa milawu ya ku hambi swilo va vona ku n'wansati u wrong mara swi tlha favor ra vona ku fana na yini so va ri hambi munhu u n'wi lovorile a ya ku khomisa aku mara ku na mhaka yin'wana leyi leswaku ni nga twana na munhu 5 years hinkwayo ka yona then hi lembe ra vu 6 a ya ni khomisa ku ni n'wi ripile malembe lama a yoka ku ripile hinkwayo ka a ni siku rero a nga swi lavi na phela n'wina mina xiphiqo xo loko mi hindze hi le Salema hambi ya va nga swi lavi n'we va lava ku ya kwele hi ku a ni mi te hi le Salema se va lava ku siva sweswo ku a ni swi lavi namuntlha hawa hayi maka so men tshama ni va na nkinga yo fana na yeyo u twa ni munhu na swin'wana va swi mo languta va sa relationship to ta nga lasti va nghena ka relationship va langute ku ri munhu loyi u na yini ni ta benefita yini ka yini wo va la mali u ta munhu namuntlha ku va bya chuku ta yena a ku yi chumu munhu loko ya xiphukupuku so byela munhu loyi a ku nyika 500 munhu loyi nga tshama ntwana na yena u lo byela ku nyike 500 lo nga nyika 500 no khomisi ni ku ni ripile ni muphorisa va ta ka site ra mehe hi ku a tlha byela straight a ku mfumo wa South Africa wu yimelela hi vavasati vavanuna a va mi teki ezinchumu munhu a ku byela mhaka ya so nambe loko ni tshame vo so ku munhu loyi mhaka ya vulavula ku a nga hembi u vulavula ntiyiso mavo se mi humesa 5 clip n'we mere mi humesa ni humesangi me ni ri kwala 500 rand ku ni humesa ndzi va ni khomela mhaka ni ta yima mhaka ya mehe loko na lo tshama vhene yi ta na xipapilani a ri serious munhu ni va byela ni ku va ri na me ri ni conversation mina munhu a hi na 3 years kha hi tswana hi vulavula hi leyi mi xa ku ri 3 years leyi a ni ri ku ripile munhu u ndle ku u la 500 mina 500 a ni na yona ene siku ri a ni khomi 150 se mu n'wi nikile n'wini yona 150 ya lembe ku ni khomela ni n'wi 150 ya me ya mahetelelo mbili ya me kha hi vava khala se mi vona ongeti hi nga huma njhani laha ni vula ku a ni nga swi ta vula ku a mi fanele mi vulavula hi phone sweswo ivi mi kota ku n'wi kandziyisa hambileswi swi nga ta ka swi nga teki swi ri mbhoni ku loko kandziyisa munhu nga n'wi byela ngule ku n'wi kandziyiseni na swona a va swi lavi swilo leswi se mi le nghozini vafo phela ma vona mfumo lowu he vavanuna a va hi rhandza a va hi byele straight ku va hi nya ti-passport ti fambela vasana ni vavasati va vona a va hi lavi loko endliwa nawu ku endliwa nawu wa vavasati a ku tshama ku endliwa nawu vavanuna loko endliwa a ni vo kuze ku ndliwa nawu lowu kuze ku ndliwa nawu lowu a ku langutiwa ku i vamani va nga khombyeni ngopfu lava nga khombyeni vaxisati hi vo va nge le ku xanisiweni ngopfu maka ku za va xanisiwa mhaka yini vavanuna na hi le ku xanisiweni ni tshama ni va na problem yin'wani gwe na ti-problem to tala se leyi mi nga vona yona yin'wani ya yini yile ni tshama ni va na problem yin'wani yini ya ku yi xanisiwa n'wansati ni ya ama linyenya mhaka police station na hlamusela ni kuma phorisa ra koko a ku ri station commander va ri i mhani lebyiwani loko ni n'wi hlamusela a nga ni tekangi serious hi mhaka hi me munhu wa n'wanuna ni rini maphorisa va so munhu u serious ni ri situation yi serious va nga ni teki serious mhaka ya ni vava mhaka ku loko ni tshama kha va vona so moyeni he vavanuna a yi tekeriwi nhlokweni a va yi veki ka helo he andzangi ni kuma ku pfuneka no dlina ni leswi vavanuna ku tala loko a ri na problem na n'wansati u dlina a dlaya n'wansati na a ti dlaya i solution ya koho leyi nga koho masiku lama South Africa ku ri wa ri a ku na la yi nga ta ripota kona a va yimi na hina a ku kona ni hemba ku kona hinkwako va mina hina njhani Kensi veri vavanuna hi a ku na la veri mhaka leyi nga fikisa la i mhaka a vula ku lwisaniwa na timhaka ta ku ta n'we va swa boha
va swa boha va xisati loko ri kova va talangi ma vo mhaka ko un'wana loyi enhlekani butsati papa na ku va xumi a hi va voni hi phola swikwala ka xihoko mativa mahambanelo ya vavanuna na vavasati van'wanyani vavasati i titsotsi butsati hi nga tekana nkarhi wo leha hi kurisa na vana va za va fika na va grade 10 kambe leswiya a hi hamba hi holova kumbexani ni va ni ri mitsotsi kwalaya hi holova a nga swi tekeli nhlokweni hikuva ni sayine xa mina i xa wena sweswiya swa property ni nga swi sayina laya loko no pfuka ni n'wi byela ku ri mindruku ni ya ku resign leswaku we wasati hi ta kuma swipenanyana leswi hi ya aka yindlu le kaya tichomi ti vuya ka yehe ti ku he chomi leswi a ngo wa resign pfuxa switori leswiya swa le ndzhaku leswiya i ku na ku divorce mina hi ku sweswi i ri wa resign ene i khale i karhi ni karhata ene i ta meka xona tiloyara ku ri i wa ku divorce ku loko wehe i ya ku va xa xere laya i ta kota n'wi cherela mali a ya aka ximbindzimbindzi a kaya na wehe i ya aka ximbindzimbindzi kaya ka wehe lexi karhataku mi tlhela mi kuma ku na vana lava va nga kula va ma-grade 12 i famba na voho wena i sa i ri wexe ku ve xikongomelo xa wasati a ku ri ku lava ku mi xerha swin'we mali na timovha leti mi nga nato wehe a nga ha ri na mhaka hi wena i koli khale wehe i n'wi nyike vana i korini ma swi vona butsipeta a ni mi twi ene mhaka ya ko hu ta vi nga yi pulanangi ku volo ku pulana ku once ku wa resign se na voho va ku divorce va lava ku se mi va share together ai tona butsipeta bola iko ai 0860002543 nongoro ya Afrika wa vulavula ka Mngana Lona FM kumenze kahle khume mo leti minute ingase ba ora ya mbili un'wana mingiseri lo nhlekani nhlekani empfukeni botpet empfukeni mjani na empfukeni school xa mina a kenso ya di botpet botpet leswi swi nga humela captain wa rugby siya Springbok siya college a swi ni hlamarisi kahlase nowadays ko lava xikwembu a ka ha ri hava vukati botpet that's why vanhu vo tala va rhangisa ngopfu swo fambisana na mali ene ni byela vavanuna vo tala ni ku hi nga hlekani mhaka ku vanhu va sweswi vukati a va ha tshama vukatini vavanuna va ha tshama na vavasati va koho se mhaka yi kule botpet mali loko nga tirha wu laviwa swi humelela the whole South Africa a swi humeleli ka mara siya wa tirha wa tirha mara a teke milungu phela siya kholisa ni ma swi tiva ene family liya yi nga n'wi lavi family liya ya valungu lava a va nga ri ku n'wi laveni a ko va mhani wa sesi luya a va n'wi lava siya kholisa timarriage ta sweswi a ta ha survive botpet to lava xikwembu se nto generation ya kona hi ku ya hi mina xikholi xa mina ni twa mi nghenisa mhaka ya ku va family va nga n'wi lavi se va family va nghena kwila mi vula ku va nga va hoxe xandla no a ko va mhani wa yena awi riqingho leri ri vuye ri tsema 0860002543 kandiya banana leti nga emiehleketweni ya wena hi twa Afrika wa vulavula hi le ka Mngana Lona FM komba ndlela namuntlha ku languteriwe ntlangu wa Betway Premiership ntlangu exikarhi ka xipano xa Mamelodi Sundowns minwana phezulu na Royal AM ntlangu lowu nga ta wu kuma thwi kwala ka Mngana Lona FM sweswi nga ta hetela swi kavanyeta yin'wana ya minongonoko kwala sikwini se tshama ri endle vutatwa ku u nga hundiwi hi minongonoko leyi yi hetelelaku yi khumba wehe hi ndlela yoyoleyo kambe amukeleni n'wana mingiseri hi twa ku yi angula ku yini ka mhaka leyi vulavulaka hi yo enhlekani ye botpet papa ni pfukile hi pfukile hi ngovo hi pfukile a khensa inko botpet mene ta ku nghena la ka ntsoko mhaka leyi endlaka namuntlha u vona mimiti ya ku tala
a ya ha ri na vutshamiseko lexi endlaka butpet mfumo wa hina wu teke matimba hinkwawo wu ma nyika vanhu va xisati cause loko u langusa wanuna i na 15% wansati i na 85% u ta endla yini hi 15% butpet ka munhu loyi a nga na 85%. mi yi hlayela njhani 85 na 15 ni pfune ni ku yi twisisa? Ni yi hlayela hi ndlela leyi butpet sweswiwa ni nga va na problem na makivela kaya ni tsutsuma ndi ya police station a xi kona xi nga ta xi tekela nhlokweni mara loko makhive u tsutsuma ya police station in 5 minutes ku ta huma 15 na ti-20 talano mara we loko ya va ta ku swa ena a ku na movha yimanyana se wa vona ku which means swi komba kahle ku vavanuna a va na malunghelo South Africa. That's why ndi ya fika kwini la ka 15% ku obviously swi komba ku wanuna i na 15%. Se lexi endlaka hi sweswo because mfumo wa hina hi vaxinuna a wu hi tekeli enhlokweni wu tekela vanhu va xisati enhlokweni kun'wana u kuma ku wanuna a nga johanga ku johe munhu wa xisati mara the end of the day ku endleka yini ku hetelela ku voniwa munhu wa xinuna a ri munhu wa wrong cause ma khuluma na munhu mi hlangana kahle le patwini swi va kahle butpet mi vuya mi ta fika lani kwini i expecte yini i vone ka leswi u nga mbalisa hi swona kumbe ka leswi u nga hi swona a ti byela swa ku hayi ka butpet ni ta vuya nayo 500 namuntlha kumbe ni ta vuya nayo 1000 nampundzu loko ndi muka a fika ka butpet a tirha swi tirheka nampundzu loko sala ku muka butpet a khipa 500 rand a ku hi leyo a ku mi ni bukelele 1000 wa u nga vulanga ta sungula ku hayi me loko ni muka na wena ya ku xavisela ndi lava mali ya ku ringana yo karhi u swi tiva swa ku okay ngiya xava a nyama ku kala xilipa a swi na mhaka kambe xivutiso ku ta va ku n'wi mi vutisile na butpet swi kahle ku loko munhu a fika a ku gangisa loko u tiva ku ina u le businessini vula straight ku me ka yo ya ku khuluma hi noma andi kona ni khuluma hi ku veni u chela voko xikhwameni munhu a kota ku hatla swi twisisa vona yi ri nkoka yi ri ya nkoka because loko mi twana na munhu the end of the day se u tikuma se nkarhi wun'wana munhu wa swi kota ku veni va ku rhumelela munhu ku hayi fambuyela ka munhu luya the end of the day u ku rapeni why because va lava ku ku onhela ka leswi u nga ka swona and loko vo ze va vula ku mathebula mpfinyeni hambi ku nga ri ntiyisobuxara bya xivinzi hi nkani hambi ku nga ri ntiyiso mathebula muti va takula va ya pfalela swi ta sa swi ya langutiwa se vito ri onhakile ri onhakile swintwana swi thyakile swa mathebula ni metwele pa no inkomo butpet bota mina a khensa swinene loko a ni swi tivi ku mumile kwihi mara loko hi ku mi yingisela kunene na hleketelela ku mi nga va mi ri hala va cotton daily hikokwala straight into beers butpet he vana a dlaya swi vula ku ni teke hinkwaswo swa xingiritana okay ni mi twile bota mina khesi no khalimamba butpet a khensa loko va vulavula hi le cotton day loko vona ku ri hala cotton day a hi ri ku hala ku hela ka vhiki hi ri la a masingitana ai mativana kama swi ri tana hi ku tumingiselo wa mina ku we i angula ku yini 0860002543 un'wana mingiseri loyi ni hlekani minjhani papa mina hi pfukeni n'wina minjhani hi pfukeni a khensa ya hey ka ha to tika tikweni mhaka ta vukati hayi hikokwalaho ka yini movhe mi nghena hi ku ka ha to tika mhaka leyi ya yi yisa kule munhu vukrete ya vava hi mhaka ku ri ni nge se nghena ngopfu mhakeni ma tiva ni tshame ni driver taxi siku rin'wanyana ni khandziyisa mhani un'wanyana hi ku n'wi twa vusiwana ku va ri telini a no chayisa loko a fanele a chika movheni a ku mi nge chiki u ni hintisela ni ya kona ene ni ta ku a wu la ta ni pfinya ni ta ya maphoriseni ko va n'wi ya mo n'wi hindzisela yini a ni nga n'wi hindzisanga a nga vulangi wa chika se mo jika mo n'wi tlherisa loko ni jika ni ku na n'wi tlherisa
a ku sweswo swi nge pfuni nchumu swa boha ka ha to tika botsat ra tikweni se mi yi hume njhani u za u teka swimalanse swa tekisi un'wana na swona swa vanhu u n'wi nyika u hambana na swona botsat hi vanhu heyi ka tika lava nga tirhana mina va xi tiva xitori lexi ku ni va hlamuseri nkarhi wa kona swi helela kwalano mi n'wi chicha mi n'wi hakela ku ve n'wa ma n'wi pfuna heyi tiko ra hina ra ha to tika botsat vavasati va na matimba man'wana makulukumba ngopfu ku ve ku mhaka leyi hi ku vona ka mina yi ta ya ha to hi tikela ngopfu hi ta tshama hi ri ka frustration yin'wana yo karhata ngopfu hi mhaka ku namuntlha ni ta pfuka ni kha ni tiva ku lexi xa endliwa minduku ku dirowa nawu ku na timfanelo to tshama exitulwini botsat loko u tshama so a wu tshamangi kahle hinkwaswo leswi swi ta vuya swi ri frustration ehenhla ka mina botsat hi ku namuntlha ku tumbuluka nawu ndzani ku tumbuluka nawu ene hinkwaswo leswi swi hi yisa ka leswiya swa non-sex na transgender a ku na swin'wana swi nga ku hi frustrateni hi sweswo ntsena la tikweni ra hina so ka ha to tika swinene ka ha to tika swinene laha ya ku kona ka ha to vava ene ku ve ku huma ka ndlela ya kona i ku cinca matimba loko ku ve ku ha swi kota ku cinca matimba a hi ma cinceni hi ku hi nga ta va hi humile ku nga ta va na vukati loko ku ve ku matimba hi ma koti ku ma cinca hi ta tshamisa sweswi ni mi twini hi leyi ni yi vonisaka yi swona botsat ni mi twini but thank you inkomu ku swi vula ku ene leswi va swi vulaka buti laha swi hi hlupha hi mhaka ya ku na loko u lava ku ta tinhlayanhlayo ta vanhu lava va nge ri ku tidlayeni Afrika-Dzonga ku tele ngopfu va xinuna ku tlula va xisati ni vula lava va ngo teka vutomi bya vona ku tele ngopfu va xinuna ku tlula va xisati kumbexani swin'wana swa leswi kumbexani mfumo na varhangeri a va fanele va swi languta tanihi milawu ku ayikho ku na xin'wana xi nga ri ku kahle a hi fanele hi xi languta hi ku loko ku ve a hi swona a ni tshembi ku a hi ta va hi ri ka xiyimo lexi hi nga ka xona se ni hleketa ku kumbexani n'wina vaendli va milawu swi langutiseni swo swoleswo mi tivutisa ku xana hi le ku ndleni leswi a hi fanele hi endla swona ke kumbe hi nyanyisa xiyimo hi ku va hi nga tikombi hi ri ku yingiseleni va xinuna hi tikomba yonge ti yingisela ntsene va xisati ke hi ku loko ka hi nga ndli sweswo na ku byela muyingiselo wa mehe ku ta va na mintlhontlho leyi hi laha ku nga heriki ku ta va ku ri na mintlhontlho yaleyi hi laha ku nga heriki a ni tivi ku u ri yini kambe nongonoko lowu humelerisiwe hi ncitani Eric Mabasa mina ni khalanga Pet Mathebula ni n'wana risimati wa jima xitlhangoma xingiritano wa xicacana makunelo wa ndandadzi ni ta ka wena twi ni ri la apolokwana studio 2 nongonoko wa dzumba ra mina wa landzela a hi kingobeni mana siku leri ni mi tiphina hi ku yingisela Munghana Lonene na FM makomba ndlela hi ta kota ku vona ku hisa ku yini mahlweni munduku loko hi ku tisela un'wana nongonoko Afrika wa vulavula ka Munghana Lonene na FM hi ndlela yeleyo ku languteriwa ku mpfula leya a yi kha yi na lomu kun'wana yi nga fika lava Limpopo ndenga wa namuntlha na vusiku bya namuntlha ku xela mundzuku mi nga yi tlherisi ka o kombela ai sweswo ku nga n'wina ku vo sungula ku baboya ku hangalaka ritshuri yi tlhela ai a hi yeneni ka n'wongwele phalavorwa a hi ni ka mahungu ya misava ya awara ya 2 kusuka kwalano tsumba la mina na